अहानबदे यamna मरुओइबा अपडेट खरा थमजगे इम्फाल पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन मनुंग चलिबा ये स्कूल सिंगा खम लेरक्तगे अंगोम निंगोन असेम ओंबी डॉक्टर रीता सही हुफुगा तरेट मपुरोइबा असेम मोहेंद्रो मसागी मयुम मोक्तदा सिगी तरा हुमदोइदे तमथिन हातोक पिरमखिबा थौदोकी मतंगदे इम्फाल पीएस न भारतीय न्याय सनहियाटा बीएनएस की सेक्शन 103 की मखादा केस एफआईआर नंबर 34010 2025 रजिस्टर तौदुन लौखलकपा थौदोक असिगी मतंगदे इन्वेस्टिगेशन सथरकलबसु होजिक थौदोक थोकिबा मतुंग नुमित तरागा माथोइनी सुरकलबा फावबदा थौदोक चेनब नत्रग चेनरमगनी सिंगनब मियोय अमता फागतप ngamdri adum oinamuk leikhidrabagi mangani leihungi thorumdi tha asigi taragani panda pangthokhibaga loinana tha asigi kunga tarukta mahaki lana thorum pangthoklagani thadok thokra matung asi numit taraga mathoini sujilakpa phawbada thodok asita chenabasingi matangda langlang langjin amata phangba ngamdribra amasung chenaba natragana singnaba miyoy sing fagatpa leirabra haina mahaki imungi miyoy amada hanglubada mahakna hai thodok asigi matangda police satharpa investigation gi matung ina karigumba khardi khanglaba mali adubu ngasi phawbadadi thodok asida chenaba natragana singnabani haiba miyoy sing phaba punbagi pawti leitring leikidrabagi haksang phangkiba ka asin hanmakai kanamata sangnadabani adubu investigation sathargliba police ki maikedi gedingang imung asidagi firol furit firol na singba mangba leibra yengu hairakpadagi sangsin yenglubada furit khongrau khara manglamba thengnare masina takpadi leikidrabibu hatlamba miyoy sing adugi masada soidana e chonglamgani e tairaba firol sing adu setchaduna satkhibada khudongsa roi khanbadagi firol khara hongdoklaga satkiba oiramgadaba mali amaromda e taiba firol sing adu su imungda thamlamde haina phongdoraki thaudok asi tasingnam atamna na satharage haiduna pangthoklamba oigadra haina hanglubada mhangna yumda khinba cctv camera singi murder board su puduna satkibana thawong asi atamna na satharambu oigani khali मरम असना पुलिस की माइकैदगी सो अकनब इन्वेस्टिगेशन लेप्तना सथरगलबसु सेनब मियोय सिंग फाबदा मतम खरा चंगब सोइदन ओइगनी हाइरकी वफम असि तारब मतुंगदा पाउसे असना थौदोक तो खलम लिबा मियोय सिंग अदु सुमनथगी अमा खक्तम मक ओइगद्रा नत्रगन मी अमदगी हेना मियोय खरना सथरमबु ओइगद्रा हाइना हंगलुबदा महकना हाइ थौदोक असि मी अमा खक्तना सथरमगनी हाइबा थाजदे मल्टीपल पर्सन सिंगी थौंग ओइगनी हाइना पुंगदुरकी हौजिक फाउदा थौदोक असि मतंगदा पुलिस न लौखत केस का मरि लेने मी अमता फाद्रिबा करिगिनो हाइना हंगलुबा थौदोक असि निंगथिजना प्लान तौरगा सथरमबु ओइबन इन्वेस्ट एविडेंस सिंग खुमजिन बदा चेनब मियोयसिंग फानब होनबदा मतम खरा संगबु ओइगनी हाइरकी अदम ओइनमक ngasi numidag phawbudadi thaudok asige mari lena police na chenaba miyoy amata pagatpa leikidri panbe abadi tha asige taraga tarukta salai apunba nupi lup na pauki mifam am pangthokna dr rita bu hatpata chenaba miyoy sing adu phaduna ngarang pangthokkiba ningol sakobu khudol oina pibi haina pawmi singi kuthangda phungdokkiba leikrabani kariguma chenaba miyoy sing adu ningol sakobu khudol oina piba ngamdrabadi mama oibi khudingmak na haunaruba tawdana akanba ihau horaklagani haina su phungdokkibani अमरोमदा थासिकी तरागा तरेत मणिपुर की सकनाइरबा वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइने महाकी कगवादा लेबे युमदा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा डॉक्टर रीता हलंबगी थौदोकपा कनबा मोंगदा कंडेम तौखिबगा लोइनिना मिहात असदा चेनबा मियोय सिंग अथुबा मतमदा फादुना चेराक पिगदबनी अमसुंग थौदोक असिबु CSO सिंगनसु कंडेम तौफम थोगी हाइना पाउंबिसिंगदा फोंगदोखिबनी निंगसिंगबा याबदी डॉक्टर रीता बु तमथिबा मोंगदा हालमखिबा नुमित अदुम हाकी मसानुपागी बर्थडे नुमित सु ओइकिबनी लेखिद्रबी डॉक्टर रीता रिम्स सीनियर फिजियोथेरापिस्ट ओइना थबुक तोरमबदगी हौखिबा कुमजा 2019 दा थबुकतगी पथारखिबनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना अकोइबगी सिंखुंग चिंगियादा लेरिबा लबुक सिंगदा मतमगी मतुंग इन्ना फौरुक था योरपा सेक्युरिटी फोर्स ना ngaktuना लौ अमदि महि मरुंग सिंगलुकनबगी दमक्ता डिस्ट्रिक्ट असigi डिप्यूटी कमिश्नर पूजा यलंगबमना चेयर लौदुना सेक्युरिटी मीटिंग पांगथोखरे बिसर की डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस ना सादोरपा चेरोल अमगी मतुंग इन डिस्ट्रिक्ट असigi मिनी सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखुम फिम मददा सिंखुंग चिंगियादा लेरिबा लबुक सिंग असिदा हेना मनुंग हंजिना लेबा अमदि थोखननिंगदबा थौदोक थोकलकपा याबा मफम सिंगदा लेबा लबुक सिंग अयुक पुंग तरुक मखाइरोमदगी हौदना नुंथिलगी पुंग मरी फावबा हेनबा सेक्युरिटी फोर्स ngaktuना लौ लोकनी हाइबा वरेप लौकी मरम असना डिस्ट्रिक्ट असigi अकोइबदा लेरिबा लौमी सिंगना पीरिबा मतम असि चाना सतपियु हाइना डीसी पूजाना थमखी मिफम अदुदा पूजाना मखाताना हाइ थोखनिंगदबा थौदोक अमता थोखनतनबा लौरोक पंथा असिदा माइ पाकना लौ लोकनबगी दमक्ता तोंगान तोंगानबा सेक्युरिटी एजेंसी सिंग कोकचिंगसिन अदुना कुपना खनबा मथौ ताइ लौमी लौ लोकपदा असोय अंगाम थोखनदनबगी दमक्ता थवाइ हक्संग यावनो लेरिबा ऑफिसर सिंग मथौ पांगथोकदमनि हाइबा वफम तमखी इरांग असना मरम ओइदुना रिलीफ कैंप दा लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP सिंगी रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस अथुपदा हौबा याबा मफम सिंग सेक्युरिटी ऑफिसर सिंगना यंगसिनख्रे लोइना लमदम असिगी स्टेक होल्डर सिंगना अपुनबा अमदि चौखटपा पुरकनबगी दमक्ता पुन्ना थौदांग लोमिनसी हाइबा वफम सिंगसु थमखी मिफम असिगा मरि लेना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की SP इंचार्ज टी S शंकर देवेन अहेनबा सेक्युरिटी अरेंजमेंट मथौ ता मफम सिंगदा हाईलाइट तौखी सेक्युरिटी ऑफिसर सिंग की रिपोर्ट की मतुंग इनदी
मफम खरदा एट अपन अमत याउदना लौ लोकपगी रिपोर्ट लेरी लोइना नवेंबर था लोइरक्प फावदा डिस्ट्रिक्ट असिगी चिंखुंग चिंयादा लौ अयाम्बा लोकप लोइगनी हाइना पानरी हाइबो वफम सिंग तमखी मिफम अदुदा डिप्यूटी कमिश्नर विष्णुपुर पूजा एलांगबम एसपी इंचार्ज टीएस शंकर देवा एडीएम टोइजम ओपेंट्रो कमांडिंग ऑफिसर सेंट्रल फोर्स सिंग की मिहु सिंग तोंगा तोंगा सब डिविजन ऑफिसर सिंग अमदी मरी लेनबो ऑफिशियल कया सुसर व्याखी निंगसिंग बेबदी कुमजा 2023 की मे हमदगी स्टेट असिदा हौरखिबा इरांग असिदा लबुक थबुक सुबा लौ लोकपना सिंगबा तेंखांग कयादा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमई कापथोरपदगी थौदोक कया लेख्रे अमदी लौमी कया पुंसी मांख्रे लोइना मैतै सिंगना मसाकी लफमदा लौ लोकनबा चंगबदा नकल अनि की मरक्ता असौब उमखतनबकी थौदोकसु लेख्रे हाइरे साउथ कोरिया द KMN सिंधुना निंगोल चकौबगी थौरम पांगथोखरे कोरियन मणिपुरी एसोसिएशन KMN सिंधुना साउथ कोरिया द जेonju द KMN निंगोल चकौ 2025 हाइना मिंथोंदुना निंगोल चकौबगी थौरम पांगथोखरे KMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर रोबी सोरामना खुयेक पिदुना थादोरप चेरोल अमन हाई KMN साउथ कोरिया द पांगथोखिबा निंगोल चकौबगी थौरम असि थासिगी अहुमदा मंगजौनुना पांगथोखिबनी मसिगी मरुइबा मरमदि साउथ कोरिया की तोंगा तोंगा मफमदा लेरिबा मणिपुरी कम्युनिटी मेंबर्सिंग असि खुदोंसाबा येंगदुना निंगोल चकौबगी थौरम असि ngangkhatna pangthokpani ningol chakobagi thorom adu manipur gi tongan tongan phum da laktuna korea gi tongan tongan phum da leiriba manipuri sing ama to ina punduna culture unity amadi heritage ki oiba masak utna harau tayamna thorom da saruk yaki ningol chakobagi thorom asida mitei khakta natana KMA na atopa community kaya gi ningol singsu saruk yahanduna cultural diversity gi masak adu south korea da utpangam ki hairi zerolesina makata na hai KMA ningol chakobagi thorom manung chana south korea da leiriba manipuri singna cultural performance amadi entertainment program kaya utuna South Korea singi pukning susing sinbangam ki KMA gi yum palaba nupi ningol singna manipuri traditional dance aduga KMA gi yum pandriba nupi le sabi singna makal kaya gi jagoi isai utuna ningol chakobagi thorom adu mapung phan ki ningol chakobagi thorom asi manipuri gi oiba traditional chakluk yaudrabadi mapung phadabana maram oirge KMA na South Korea da phangba mana masing kaya sijina duna uti asangba singju lapu ironba nga atoiba thongba amadi manipuri gi top top pa mahau piba item kaya haptuna saruk yagi fasing da yum gi nuksir ba saklin suningsin hanbangam ki KMA na sinduna pangthok paningol chako ugi thorom da mapung oiba item am oina laibuk phabi KMA ningol title asi sahi asigi oina miss Monita the Peter Pugning Takutki Masitanatana KMA Ningol Singi the Makta special bumper house is into Nasaruga Kivasing Amagwari Sanadana Winaduna Amadi Bookman Paumenaduna Manipur Paktoponingon Sakobagi atmosphere adu South Korea the Susapsana Purapungam Kihari Alpha I supply sent to Ikre Meeoi Terret Fare, Myanmar Gimki Paringanak Labor Arunachal Pradesh Kisangong district in Nampong authorities in operations at the Yamla medical supply single in Meeoi Humpare Hairi operation adu Alpha I Kader SS Major General Arunodoi Dohituengi Assamgi Binsu Tiagi Meeoi Amadigi Hidak Langtak Amadi Atopa supply sing demand Torok Haiba Kanaba intelligence ki pau phangudagi sathakibani hairi operation adu Arunachal gi additional SP Kyuna lusing dun Arunachal Pradesh police amadi Indian army kusamduna sathakibani operation adu da farba Meeoi ahum adu gi manungda amadi Myanmar gi pangsau area gi lakpu Meeoi oiramki Meeoi ahum asitana tanangam kai paring manakta leiba alpha gi camp sing da tongan tongan bu polam sing puthok pusin tawbada senaba Meeoi sing ni haina Myanmar macha mari amasu authority sing na phagatungam ki farba Meeoi sing adu dagi medical supply amati atopa polam kaya phangbungam ki hairi Bike the Thumzilapata Matung bus Mai Chakpagi Thadukta Meeoi Kunsire Andhra Pradesh ki Kurnool district lai bus Chinat Kurdangasi Ayuk Angan bada private travel bus amana two wheeler bike amada Thumzilapa Matung bus atu khanghodana mai chaklakpadagi thadukta Meeoi Kunsire hairi thaduk adigi matangda phangba report singna phangdorkibada bus adu Meeoi nifu tonglokibagi manungda Meeoi kundi maina sathina saktuna mafum adu amasung manak nakpada leiba layeng sangsing da laikanaba ngamdana sikhi maina saktuna sikraba Meeoi sing adu yamna ka hena sakibana maram oiraga masak khangdoknaba honabada khudongsadaba mayoknari hairi mai adu bus ki mamang thangba saruktagi haurakibani khanghodana mai hauраkraba matung passenger taragani thoiromdi emergency exit thong phakai duna sem thoraki thodok asida yamlaba Meeoi sing asi kamdona sikibano haibadu high level committee semduna thijin ba hokre hairi Meghalaya scientists singna sohor gi nungju study tawduna 5G 6G network phanghanaba Thaurangli Meghalaya gi National Institute of Technology NIT amadi Northeastern Space Application Center gi scientists singna malemda nung khwaidagi yamna tawang pham ama oiriba Sohragi nungju asi kupna study tawduna lamdam sida leiriba communication amasung connectivity system sing asigi damakta hena phaba 5G amadi 6G system develop tawnaba thorang tawri haina agency gi pauna phangdorli
Santir Rajar attack senaba mioi amata lemna tharoi CM Manik Shah Biprasa Civil Society gi ko pung kun mari gi strike ta communal violence ta thoki baga loina video SDO amadi nupi yawna mioi kya sok apan nanghan khiba violent oiba attack adu senaba mioi amata lemna tharoi haina Tripura gi Chief Minister Manik Shah na pungdukre